Bantwana benkosi lehluleka ukubonga umsebenzi elukwenzele wona omkhulu uNkulunkulu azamsizwe. Amen. Amen. Ibandwe umkhuhlane la ubukisa ngamonzayo ukuthi abafuthi bangilekelela inkosi zibe nabo. Amen. Amen. Matthew 7 verse 15 to 21. Bayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu. Awufundele lo ncwadi Matthew 7 verse 15 to 21. Bayani abaprofeti bamanga amenza kini bembathise okwezimvu. Awuphinde futhi ngaphakathi bayizimpisi eziphanga langa phakathi beyizimpisi eziphangayo. Niyakubazi ngezithelo zabo. Kuyakhiwa yini izinhlamvu zevini enevini? Kuyakhiwa yini izinhlamvu zevini emevini? Namakhiwane ogaganeni na
njalo imithi yonke elungileyo ithela izithelo ezinhle kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi umuthi olungileyo ungethele izithelo ezimbi nomuthi omubi ungethele izithelo ezinhle imithi yonke engatheli izithelo ezinhle iyakunqunywa iphonswe emlilweni njalo niyakubazi ngezithelo zabo asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi akusibo bonke abathi kimi Nkosi abayakungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini baningi abayakuthi kimi ngalolo suku Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho na nangegama lakho asikhiphanga yini amadimoni na nangegama lakho asenzanga yini imisebenzi emikhulu eminingi na khona ngiyakusho kubo ukuthi angizanga nginazi ngiyabonga Nkosi kusese mama Amen lapha abantwana benkosi besizobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizokwenza futhi nendlela umuntu nomuntu ayohamba ngayo ngomhla uphela ngoba phela uyeza umhla uphela yoma phambi kwakho uthanda noma ngaba uthandi kuyayiwa uthi umfundisi omunye wala ekhaya uklamu nonogwaja babedla amakhiwane phansi kwesihlahla somkhiwane la eduze kwalesihlahla kunesiziba vamile ke imithi imkhiwane kuba umile eduze kwamanzi wesiziba ngoba umunca kakhulu wakha lezi zithelo ezimnandi nami ngakhulela emakhaya nje kangiwadla amakhiwane khaya isibomvu phela uthi zase ziqhamuka izinja besadla onkabi laba unogwaja noxama uthi kwasuka isipidi ongazange usibone pho unogwaja uyahamba ubeke emhlane amandlebe lawo manje uthi inkondo ngoba inkondo uxama uvele ungena la esizibeni kwahamba isikhathi wayeseyabuya unogwaja sebona ukuthi izinja zisekho manje ukhumbule lokuya kudla kumnandi lekade kudla nomngane wakhe lapha phansi kwesihlahla nje odumethi yakalaza umngane wakhe wasambona ashaya isibomvu yakhe uthi waqhubeka ethi isandla oyasethi memfula esizibeni uthi wacishe wabaleka uthi wayeseyamkela ekhaya mina mngane wami uthi wayeseyabuza uxama ukubuza unogwaja hawu umngane wami ukhamba phela uthi ngiphuma la esizibeni awu lesi zibe sinamanzi amahle kanje yini ungaholo nje uthi uqamkhaya bengezile ukuzogeza la kulesi siziba bengizocasha awunokhihla nje mfitshana ukha bengezele lokho
uthi ke lo mfundisi wakithi eNazaretha nala kulesi ziba nasi sikamamenzela sethiwe lesi ziba sakhiwe inhlonipho insizwe yahlupheka ubaba omkhulu ozalo baba bahlupheka kakhulu ekhanda lento noma sesixavula noma kanjani nje kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asibuyisele endleleni yakhe bafika lapha kumini izolo enhlasuthi ithi baba kukhona insizwe ezimisiwe esangweni zintatheli ngingize kodwa ngoba ayizangiphatha kabi intatheli angiphatha kabi kabi ayimanga yenye eyangiphatha kabi zaba yiningi ezibhala amaphepheni zingimisa ngekhanda phansi ukuthola ukuthi konke lokho ezikusho ngama awusingo masifike entambeni kulowo wanyaka sesiyangivala ngiphethe inkonzo njengoba nje sivala zikhona sizemukelile ngoba sithi phela nabo bayinhlobo ethile yamakholwa phela beze ngezwi likaNkulunkulu bazolalela intshumayelo abezile ngokunye ukubhekeqeleni kanti asibuzanga bazihambela ngeyabo into labafana mase ivaliwe inkonzo kunabafana laba kithi bamaNazaretha abaye bavidiora yonke le mfumayelo engiyengiyenge bakhona nje manje konke lokhu boqopha phansi amen amen sekuvalileke umhlangano sesizwe sehlengo lwesibili uma sesithi sibheke iphepha la ngomsombuluko nabefundisi ayi into elisho ngami la kade ngisho phezulu entabeni uma ngithi ngiyabheka kodwa nokukodwa ngitsho nokukodwa okuyinto engayisho bathi labafana umholi lo walelibandla lasehleni kade zishaya isifuba ethi yena ungozini ungoshishilizi umholini ibandla labashemba kekho ufika kuyena bathi kade esho entabeni ayibase beqhamuka labo befundisa ababili khona ngathi abasize masifike ubunzima njengoba kunzima nje base beqondana nayo abafana bakithi abavideorize yonke lento bangikhombisa naleli phepha ngafunda elimala emphefumulweni ngoba uyabona umuntu umekamba manga ngami ayi ngingathandi ngoba ngikwazi nakuzonda umuntu angamzonda umuntu uthethelela noma usungoneka kanjani kodwa ngixakeke uma ukwenze njengami ubhala umhlaba wonke ushububi engiyibo kodwa ungekho nokodwa ngathi bafundisi base ukhasicela ukuvulela baba ngoba na intelligence banthuma yavulela kwaphuthumayelo yami yonke ekuhlabelela yonke into yabekho bala
ngase ngibuza ukuthi sizokwenza njani ngoba awukhona ukukodwa nje engikushilo kulezinto ezikhishwe ephepheni ngami esezaziwa umhlaba wonke ukuthi mina ngiyinhlobo leshuli laba bafana athi abafundisi baba sicela upetrol siqonda khona ngqo athi kulungile bayiphatha le videotape yabo bamfica umphathi wasesiteshi salelo phepha asebemxoxela sithi ubaba lo azizomzwela ukuthi kanti la elephepheni olphethe kuye kwenziwe nabantu abahlonishwayo ngokushiwo noma yini umuntu engenzela ukuthi uqanjwa amanga nje amabi kanje basicela ukuvulela ithepu nani iphepha uzokufunda lephepha bamvulela wazwa intshumayelo enhle uhlabelelo umnandi kwamaNazaretha awu bathi bagcwala inyembezi emehlweni indoda useyakhala manje ukuthi hey baze bangiphoxa labafana wathi okusuku ukuthi kukhona la bengimthume khona umfana wenzele njengoba ubhaliwe uthi mesebuyile bese ngumbuzo ukuthi kodwa usiphoxelani kanje ubaleli bandla umthetho lo selihlonipha lihluphi umuntu abalenza lishuphana lodwa phela hayi kuhlupha omunye umuntu kwahamba isikhathi incwadi iphuma enkosini ngezami kanti usefikile emsebenzini umphathi wakhe wathi hey wazosiphoxa kade kunamaNazaretha ikhulu lazithuliwe ubaba uShamile hey wazosiphoxa yini lento lokubhala uShamile ngoba kokho kuyibo ubukwenzela mina ibone wena ukuthi uzilungisa ithini lento ngoba ayi ubonke qambela umuntu uhlonishwa kangaka into enje embi kangaka ungisiyo yaphuma incwadi eposini uthi ucela engimthethelele akazi ukuthi wayethi wenzani awu kanti kusencane lokho usemhlabeni la uzalwa hawu sikhuluma isikhathi nali phepha lo mholi lo wasebuhleni kulahleke uma wakhe ngoba uma wakhe uma okane ubabini akuseyo wakhe ulahlekile ekhanda akaphilile lo mholi wasebuhleni ihlalele njazi nganyaka nokuthi lidumephi awu balilethe lephepha bona ngithi ngiyafunda ukuthi uNkulunkulu wami ngoba bengabatshela umuntu nje ukuthi khona uma othanda ukungalunga ekhanda ukuthi uyila ngitshela ngamuntu vele ngithinta driver bami baningi iveni baphume ngoba bayisho indawo ungasejamile ngale around abafana bamapitamba ngapha bangatholi lutho babuye bese bathuma police station eMtshephe ngithi abawubikela amaphoyisa bese shayela laba bamabhanoyi amaphoyisa bese qhamuka leza round lonke ishanti nedamu konke behlola phansi ukuthi abanamthola lutho yini ayi behluleke ingiphathe lento kabuhlungu kanti ngenzeni emaphepheni laba bantu abazongaka bese kulahleka inkabi zami ezimbili khona ngale ekhaya lo mfana ozelusa athi baba bengicela ukufuna lezi nkabi ezilahlekile ukuthi kulungile uphelezelana phela nibebabili ngoba kunamahlathi wena uzifike phansi ngale umngeni la uhlangana khona nomzinyathi ziphuma
lezi zinto ngithi ningakhohlwa ke bafana bakithi ngoba ngilahlekelwe umala zenzenga nginikizwe emaphepheni angazi ukuthi bayenzelani lento ngoba engabe bayangifumisa ke uma sebengazisile no indlela abangazise ngayo akuye amakhola nibheke emahlathini lapho nahamba ukuthi akukho yini nizokubona kanti uNkulunkulu uyisimangaliso ubhomba lesithimba lasamambondo lama fana uma behamba la ehlathini shona ngale phansi mabe babheka unangu usonakele sona amathambo nje babuye ngithi iphumane police station ngiyimoto no petrol bafike babika babuye nawo amaphoyisa afika umqoqo ngithatha umbeke endaweni ephephile ngijabulele kwakona lokho nje okwenzekile ngoba ngangatshelwanga ukuthi uma ulahlekile ngitshelwe nje ngoba sengithuka ephephile hawa kwenzeka ngikhumbula indaba enkulu maNazaretha eyasho ubaba ongizalayo inyanga ezulu nganganaka uthi weve yasabela baba upasophe mfana ngibona uthanda ukufana nami kakhulu iswe upasophe ungamfuzi ngoba uzungifuze ngento ekwenza ukuthi uthathe intambo uzilengise mina ngidalelwe ukuhlupheka uyisho omkhulu ungamfuzi ukuba nezitha ngoba ayingeke uzimele mntana mina uma ngiya phambili kunyathele umuntu angibuza ukuthi nginyathele into ebuwa ngithi sorry mangihlehla ngenzela ukulungisa ngithathe indlela ngike sokunyathele komunye imba wamanthi nalo awu wenza lo nuzana uthi ngithi nxa sengibuyile kwesokudla kunyathele komunye futhi angibuza into efana uthi wesokunxele iso leso uthi ke ngikudalelwe lokho kusho baba wena ngumuntu ungayimela le nto mfana wena uthatha intambo uyilengise ngamthembisa ubaba ngathi baba ngeke ngizengilengise kodwa ngangingazi ukuthi ukhuluma iqiniso into ezokwenzekayo ngangakholwa impela kanti ukhuluma indaba enkulu habe bese ngiyagula sengiphuthunyiswe esibhedlela khona nje sizintameni awu lebang abemshinini yonke abayitholi kahle lento ukuthi yini ngathi phakathi kwamkhulu kwangena into engazeki ukuthi ivamile leyo nto kubantu bese beyithikameza bayithikamezele lento ingabisama njengoba imile ingabisangihlupha njengoba bengihlupha nala la isibandlela nje sikhona insizwe zalayikhaya eNazaretha zikathini ezinye ziyalo thathi ithenge iphepha zilethe uma sengithi ngiyafunda futhi elinye iphepha lesizulu hawo unayimshawo labo isithe intatheli njengoba sesibhedlela nje lo mholi wasemhleni sebemhlinzile bawanqanyula umlenze munye nje umlenza nawo manje hawu uthi nani la ubizo unkosikazi khona la ngithi awufunde lento awunaya phatheka bathi ubaba kodwa siyabonga ukuthi zivele izitha zakho kanti nezithe eziningi kangaka ngase ngiyobona ukuthi hayi khona nayi lento baba yisho angiyesabi-ke manje nginesibindi uma umuzonda ngoba mina ngeke ngizongekuthanda impela nje angilali ithi imbongi yalapha ekhaya kazi
uxabanisa isizwe sakaShembe nje kanje uthini ngamhlimino yakho ikhotha angiyinakanga lembongi eyala like isho lento nayo angiyinakanga lento awu ngelilanga sengiyicubungula kanti abo ukukhotha kweminwe ukushona kwakho ngokuqonda yonke into akukho kugobayo ithi uthini ngamlimino yakho ikhotha kanti le mbongi ikhuluma indaba enkulu sengumuntu amasamanisa ngazi ukuthi mangakacwele lapha endlini ngale buhleni obudala uma sengibuza ngibuza nami ukuthi akonje Nkosi yami ngoba nensizwe engikhule ngazo ziyazi ukuthi ayicha umuntu olungile phela lo enhlizweni hayi inhliziyo yalo muntu angithikameza nje futhi uma ngonjo uthanda ukungizonda kangeke ngibuyele eceleni usebenzisa indawo enkulu wena mina ngisunga manje kule ndawo engimuyona usikugwethu udelika awukudluki uqeda leso sigwebo la manje naye into engiphethe kabi awusuki la uqeda isigwebo manje asipheli kalula lesi sigwebo uma unikwe impilweni uhlala isikhathi eside wenzeka lento lento yenu maNazaretha udinga inhlonipho Amen. Asifunde manje incwadi esiye incwadini sibone ukuthi uNkulunkulu uyasibelele yini basithanda ngoba into engiyibambe kinina maNazaretha enkulu benganazi angihambanga mina nobaba wayihamba namaNazaretha ngoba angithi noma ngifikile emhlanganweni ngithumela ingane embingelele kubaba ukuthi ngakusasa khomba imoto ehambayo ebuyele ekhaya lishini athi ngingagibela la ngingamphikisi umuntu omdala ngoba wayengifundisa inhlonipho ushayiwe mina amncengwami futhi ngaphula kahle ngabona nenkomo nembuzi nesibaya ngasenga ngalima ngathi iphangenza konke abitreyinekile nje indaba udlala ungazenzela ukuthandayo ngangiphindisela ubeka kuphela ubhombela phambi kwakho eyawutsizwa uma ithetha uma uthetha mina ukamakwazi awujethi sebebese tshebazama nababelethisi hayi khona ngitelekile la ngaphakathi kunamatabunga ngiyadla shaya isibomvu bambikela ubaba omkhulu awo umkhulu umakoti wamakwazi ukuthi athi ubaba omkhulu kuvimbele sikwanda badumale ngoba manje akabatshelanga ukuthi abenze njani ulwele wabasusa abantu uvimbeni abasuke lapha kanti usebanike igama angikamba lona wabathi bafika sengezwa babuyisele emva kwathi wasiteleleni igama uNkulunkulu nomtshela ubaba uNkulunkulu ukuthi ingane umfana manje hambatshela ukuthi ngibatshelile ukuthi kuvimbeni lona igama le uvimbeni lo ayibonge Nkosi enkulu yasePhakameni. Amen. Ingcwele. Amen. abaseRoma besithupha ufunda uverse 12 no 13 akungabusi kona akungabuzi ukona emzimbeni wenu obhubhayo akungabusi kona emzimbeni yenu ebhubhayo nize
nizilalele izinkanuko zayo nizilalele izinkanuko zayo ninganikeli amalunga kenu ekoneni abe izikhali uqhubeka zinikele nina kuThixo kungathi nivukile kwabafileyo ninikele amalunga enu kuThixo abe izikhali zokulunga. Aba Roma 3 verse 10 to 17. Aba Roma 3 verse 10 to 17. Njengokulotshiweyo kokuthi kakho olungileyo noyedwa akukho olungileyo imakancane ungavali akekho olungileyo noyedwa kusho la kuthini asilungile kuyiqiniso lokho akekho umuntu ongenacala la emhlabeni ongoni musale wena uma omunye ekhuzulile la ubusukholwa kakhulu ube ngcwele kakhulu ngalolu ngoba wakho amacala awekho balafihlekile nyali nje kuphela meluleke ngoba wena uzibiza ngekholo ikholo phela into qhubeka baba kakho oqondayo kakho ofuna uThixo Kakho ufuna uThixo qhubeka jukile bonke qhubeka bonakele kanye kakho owenza okuhle kakho noyedwa umphimbo wabo uyithuna elivulekileyo bakhohlisa ngezilimi zabo isihlungu sezinyonga siphansi kwezindebe zabo umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubaba izinyawo zabo zishesha ukuphalaza igazi ukuchitheka nosizi kusezindlebeni zabo indlela yokuthula abayazi ukumesaba uThixo akukho phambi kwamehlo abo. Ngiyabonga baba ngimeme inhlangano verse 7 to 12. Ngakho mlaleleni uThixo umdele phezu Sathane. Number 4 verse 7 to 12. Ngakho mlaleleni uThixo qhubeka nimdele uSathane uyakusuka kini sondelani kuThixo uyakusondela kinina gezani izandla zenu nina zoni hlanzani inhliziyo zenu nina enokuzindla okubili dabukani nikhale nilile ukuhleka kwenu akuphendule kube ukukhala. Ngiyabonga baba. Matthew 3 verse 8 to 9. Vezani izithelo ezifanele ukuba niphenduke. Vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningazindli ngokuthi sino Abrahamu ubaba wethu
ngithi kini uThixo angamvusela uAbraham abantwana kulamatshe Eqhubeka. izembe selibekiwe empandeni yemithi. Ngiyabonga. Matthew 18 verse 7 to 9 nakho ezweni ngezikhubekiso. Matthew 18 verse 7 to 9 nakho ezweni ngezikhubekiso. Nakho ezweni ngesikhubekiso. Ungeza isikhubekiso kodwa nakho kulowo muntu isikhubekiso esizangaye. Uma isandla sakho nokuba unyawo lwakho lukhubekisa ululahle. Kuhle kuwe kungena ekuphileni nezandla ezimbili nezinyawo ezimbili uphonswe emlilweni ophakade. Uma iso lakho likhubekisa likhiphe Likhiphe ulahle. kuhle kuwe ukungena ekuphileni uneso linye kunokuba unamehlo amabili uphonswe egehema lomlilo. Ngiyabonga. Exodus 23 verse 1 to 8. Ungaqhubi indaba yamanga. Ungaqhubi indaba yamanga. Ungaqhubi indaba yamanga. Ungahlangani nababi ukuba ufakazi wamanga. Ngiyabonga la. Ungalandeli isixuku ngokwenza okubi. Usunquma ecaleni. Ungaphambuki nesixuku ngokuphambukisa icala. Ungambeki ompofu kunabanye ecaleni lakhe. Nxa ufumana inkabi yesitha sakho noma imbongolo yakhe yeduka woyibuyisela kuye. Jobe 5 verse 13 to 20. Abangamaqili uyakubacupha ngobuqili babo. Abangamaqili. Jobe 5 verse 13 to 20. Abangamaqili ngobuqili babo. Uyakubacupha ngobuqili babo. Icebo labakhohlisayo liyakuchitheka nje. Ngiyabonga. Bayangena ebumnyameni emini baphuthaphuthaze emini njengasebusuku. Kepha uyabasindisa abampofu enkembeni nasemlonyeni wabo nasesandleni sesiqhwaga. Njalo abampofu banokwethemba inkohliso ivimbe imlomo wayo. Ubusisiwe lo muntu uThixo amlungisayo. Ngakho ungadeli ukuhlupha okuvela kuSomandla. Ngokuba yena uyafihliza abuye abophe. Uyalimaza izandla zakhe ziyapholisa amanxeba. Yena wokusindisa ezinhluphekweni ezisithupha. Yebo, nasezinhluphekweni ezisikhombisa awuyikulimala ngotho. Nxa kukhona indlala uyakukusiza. Ngiyabonga inkosi ebusise. Inkosi ebusise senukuzwile. Amen. Amen. Sizophetha inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo 117. Sizocela umvangeli umdluli wahamba ubasola ngesihlabelelo. Inkosi izimbusise. Inkosi ebusise uphakama abangcwele.
baba ngibika nazi izintandane zakho zihlangene lapho zokutumisa kepha baba beze nako konke ukuhlupheka kwala emhlabeni beze Nkosi nethemba lokuba uzobasiza sicela ke Nkosi uma sebezibika ubezwele Nkosi benzele konke abakhala ngakho njengoba belapha nje baba bashupheke ngendlela engeke ichazeke kunabantwana Nkosi lapha bethu abafundayo sicela Nkosi baphase ezikoleni kukhona sebekhulile kubona abafuna imendo sicela Nkosi baphe imihle sicela abafana bethu Nkosi nabo abafuna ukukanwa ubapha amandla balobole kuthi Nkosi lezo insizwa zakithi ezinamatekisi wenze Nkosi amatekisi abakhula kube nokuthula baba kunensizwa zakithi lapha ezidayisa inkomo sicela Nkosi umsebenzi wabo ukhule inkomo zabo zande phindaphinda kunabalimi baba bakithi lapha balima sicela isivuno sabo sibe sihle sibacelela Nkosi ngesandla somprofethi omkhulu ushende manje kube phakathi amen